San Pausngi Aipor u Donald Trump u Presiden Jokowi Amerika ya u Vladimir Putin u Presiden Jongkeri Rusia bansoi ya keseskular bansang esiatno bat penkut ru artat ya gatma jongker Rusia persya ya keri Ukraine bat kenyuk ru kiri jongker perthai ya ka jengan art jongkeri artili kiri krabor jongker perthai ki khubor ki bakham ne gelong u Presiden Jokowi Amerika u Donald Trump la Aipor tang San Pausngi u Vladimir Putin u Presiden Jongkeri Rusia halor jong ke jikan ad Jongkeri Rusia bat keri Ukraine kabala ne mata hadu kumba lais nam tam e kata nadu usnam ar hajar puar jong u benai kala lengkot hakaba da ki lakmut kinong Rusia bat kinong Ukraine kila du no yala ke jong ke jingim ha kini ki lais nam tam jong gani katma katkum ke jiyo jingkhain laong ba palat si million mut kinong Rusia kila yap hadu menta bat palat sau lakmut kinong Ukraine kila yap lada khinlang nadu kisipai bat kiru paiba kumta nagalang jong u Donald Trump u kwa ba kani kathma gariban kutno namar kani kathma kansa wanra ya ka jingyap jong ki babon kiru paiba hapo jong ki artel giri kumta ura bo du put u bakham e bha ya kari Rusia ba hapo jong ki San Pausngi kari Rusia kare ban sange mardor ya kiri kathma bat ka deiru ban soiru ya ka soskular ban sange esiat bat kari Ukraine kumtala de kari Rusia kamla ban le ya kani kari Amerika kan sa penkiu ya ke khajana ke balong hadu kumba chispa person ye ya kari Rusia bat ya kiri parlok jong ke Rusia shushu ne kelang jong Donald Trump lo ong ba la de kari Rusia kamla ban le ya kani na kelang jong kari Amerika kam ban se bakan hab ban shim de ke weipat ke rai ke bakham teng e persya ya kari Rusia kumta ne kelang jong kari Rusia lingba jong deputy foreign minister usor ke rekop ula ong ba kene ke jingkran jong Donald Trump kadai ka rai ka bom la ban priang de lele bat kene ke shong ha ka rai jong president jong kari Rusia la un priang ne un kan tat ya kene ke jingbu por ka khadu jong kari Amerika persya ya kari Rusia bat ne kelang jong president jong kari Rusia u Vladimir Putin ula ngap jar klemkran watang sikendru ya kene ke jingbu por ka khadu jong president jong kari Amerika u Donald Trump nagalang jong Vladimir Putin u klemkran ai yakin nong thok kot kubor la kumno unle ya kene ke jingbu por ka khadu jong kari Amerika hanrei kari Rusia kala krensai kumba unong aiktin jong ke Kremlin u Dmitry Peskov ula ongba kari Rusia kan sange satya ya gathma persya ya kari Ukraine limda kampat yo ya baro ki jing angnut baka kala sedang nadu usnam ar hajar khatsau bat kari Rusia kadang herthma klam sange ya kari Ukraine wat hadin ba u Donald Trump ula bu por khadu ya kari Rusia ba hapo San Pausngi kadeban penkut no ya kari thma bat ka deiru ban soi ka soskular ban sange eset u Vladimir Putin lo penpau tang sikentin bat ula ongba kari Rusia kamdei kari ka ban shim ya ka nuku rai dagi weipat kiri jong ka perthai hanrei kari Rusia kan hab ban pendap ya ka ei ka bakagla thmu bat angnut baro sikata kumtang laban ong hangni ba kai ke ban jihadin San Pausngi ya ga kari Amerika ka dab ban Aipor ya kari Rusia kumba kalong baro sikata lada ka nuku ri kam snap ya ka jingdawa jong kari Amerika hapo jong ka por balabu kata kari kan haban mat ya ka jinge namar kari Amerika kan le degi kam omshu tang degi ktin hatu kan le kumtaru ya kari Rusia kai ka ban jihadin jukdi San Pausngi namar ba kari Rusia kadai kari ka wan ba ar ha ka perthai lajan baro kilang bat om tang kari Rusia hanrei kiri parlok jong kari Rusia ru kidai kiri ki ba khlan bor bha ha ka perthai situlup kumta lada kari Amerika kan herthma ya kari Rusia siteng na ka perthai kan sadon hapdeng juga jingma ka khrau ber ka shirkhai bha namar ki dei ki ri khrau bor tam jong ka burthai kumta ayu kan je haden jo ki San Pausngi katkum ka jai por jong ka ri Amerika lingba jo president wa manta u Donald Trump tong ngai ap ki weipat ki khubor ki bandangwan khublesibun ta thadu bi kendu ha ka weipat ka video